Inforatnik. Igrati malo Breaking Pointa. Ajde vidimo ako me izabere. Ne. Samo ću da editujem ove moje gde ja ubijem. Dobre. 3, 4. Ha! Easy za mene. Ho. Yes, I do. You make me act up. Vidi ružno. Easy, subscribe ako niste. Subscribe za proučinu, mrali. Ok, da vidim o sljedeće runde. To. Evo nas opet, brale. Opa, headshot. Easy. To! Reši. Zašto ste vi klošari? Znam da sam bolji od vas. Prestanite da me napadate koji on će, evo, a vidio u crnčugu. Nigerej. Nigatas. Subscribe. Okej. A vidim učinu. Hold up, I just hit. Easy, subscriber. Ako nisi, ima da dođem kod tvoja kuće, ima da te ubijem, razumeš? Vidi kao ovo je moj fan, kao što vidite. Mislim, ako hoćeš da budete klon, on je prvo 10 level, 100 level, on je prvo 100 level boss. Ako hoćete da budete hoćete da budete on, trebate subscribe, da lajkujete i da subscribe-ate, da komentarišete. A neko ova ovde, ova Arab, vidi, nema ni ima kosu, vidi. Vidio onu učinu. Pro, burazi, pro. Idemo sad napada. Easy. Kao što vidite, ja ovako nađem pretplatnika. Idemo. Jedem dobru čokoladu. Kaki izeri, mrale, 3, jedan muškarac, 2 žene. Jedna šolja, 2 devojčice. Oh, wait. Mandarine. I zadnja runda i on će da... I wanna diet. Idemo pro, Merly. Idemo pro. You subscribe, please.
koga ću od ove dve. Znači još jedna runda i to je to, prekinam s njima. Morate da subscribe-ujte. A vidite kako sam sposoban, ako lajkujte, subscribe-ujte, bit ćete ovako. Doviđenja. Adios. Bravo ako ste ovdje stigli.